too much GH. We did that say Japan. A break PM person TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. For me, Mamma, Aquaba Stronco, a day, but so much in age, if you did Cassie, a soul, Gano Wahala Jumede, and a bre as to semi day, a bebe some more. Na a busia for ye bo, a day, a ra and some no emuno, a papa, yes, say, ye, TV show. Dodona any edge a hono, one more SH, one more a free moon, ABM, and nam. Nipa ba could be a tattoo and as a woman tattoo and sam, a friend now. Wabeke kan eye ensimbia ense emfata na se enchire eye obuo enuntino womo esusu se TV station no anhwe na womo antutu womo enioma ye pandia wanhwe yi a womo begyae womo station no ehwe na so womo gyae ne hwe dia na chese emugua ena ebegua enesa na ebusuafo ensem yi na chese ni nyina efree yeyan kasa ye TV station ye UTV onim say that's right media group die ye biaya na say wono die nkofo eta epe wo shows ne nyoma wo mo eye e wo hono ne ehwe ye nuaba ye Kumawood actress Nana Ama McBrown wo ye the favorite personal like obia penasem obia ehunu wo TV so am like na eye nidie how our kasa ne seria ne won kolibanti amadodo na ade womo ensi ne fom na ekomia kwakwa yesem ni show a wo ye ewo UTV ya to ni din sem United Showbiz chese wototo ensam de free entertainment industries ni bi ene womo mo keka eye ho is all about showbiz show and business womo mo ye showbiz no enti no wototo nsa de from danaja wosa ota efre eye Lawrence Nana Esiama Hansen dodo na nim ni sell bulldog Nana no memenda wo ne afia so asnega ne wo mo keka wo kokopie mu wo wonom na enum ma bulldog edin sembi etu edwam efa men's gold and sensem enwo ma chese wo kan no wo ye PG kasemu say as for the money there it will come like Nanado will run he will not finish a second term I'm telling you he no go finish in 4 years we ene just an ensama wo dey atu edwam na no na ankoye amfa ama ye MPP nkrofoni bi anase sympathizers ni bi chese ene dey wono nso so ede akọ ni page so ni Facebook page so just wono nso di na bufuo kase akwa gina UTV so chese hu ne se womo eno moto nsa ede fra bulldog se omo amfre na enya ade se yem papa na ye nua be ma no obetimi etutu ne nan abepiem wo UTV say wo ba ababa be yishu abrayen to nsa emfa emfre nti wo mom e no de na nibre ebeso wo mo eso na waka che wo mo se wo man hwe yi a enam bulldog nti no wo begyae channel ne ehwe na wo mo gyae hwe nso so dia na che se nugua enesa enono na ye nua wo call ni page so de nsem no kotu dwa no din a ewo ho eye PK Sapon na say ena wode ne nsem no etu edwa ema abranti anase ye nua bema wo no so ne din ede na Kofi enso support no with it no PK Sapon de no o say some of us shall boycott Max Brown Beach Showbiz on UTV if bulldog appears on it neno na chese man Nana Kofi enso so call Troye ewo ase no reply ye ewo ase say we will make the show unpopular na chese say Nana McBrown any UTV penny for and share na womo anhunu hawa womo betu nsade afra nkrofo na ebiem so womo nkasa ye womo de ba no so man share ama womo nkasa ye no mu anye hwam na chese mu anye de na pepepe ye amba mu dia wan hwa United Showbiz no womo be ma no aye unpopular na chese
sa na womo epe ede acha ne sa womo ma na mama brown ni show no enye de biem womo hype ni biem womo ma chese nipa eni enko hu biem na chese akwakwa ye ade a nipa ebepem na ebusuafo ne nsem odi atu eye edwai wodi se woka na response free na kofi won so ba ya woka say won betimi ama channel na station na program na ayo unpopular no then na betimi aka ede afa ehun adwentwe bi a wo bia no fabra wo too much age your comment section ehun na ebiemo enso no koso na like your videos no efa emaye share enso so wo all the social media platform eso na wo like your videos no wo ye bebia enso so na ebiemo susu mi adoma ne so se na ebe ya nya upload video bia won susu wa the first person na obetimi enya notification wo phone na laptop eso na wetimi a share na me di esie no nyumako bi ene so ya sen ma ye di edwumedi ayede ebe so ma brani abrebia ebrewo se wo ni wono ma ye nsuso ye ni wono na se won susu wa ma hwa ye nsuso ye ni wo ye Mama Juliet Ventures eba no oba o kitchen appliances wo demo SCC nyoma ma won susu di mu ti se wo ba de ye ma me e wo sa akade no enina e wo hono mu a wonya efre no enko a ede a wone wo ebedi kasubom se delivery na pese wonyama wa wo beye se wo ho pese ntutu wa namom embra ye na kache na wo a wo mehwehwe nyoma nim de wo ope na wontimi fa nkofie nsuso dia ene wo betimi ayede ahwe ne chakwan e wo Abekala Pass na wone no edi eye kasubom ni true fees nsuso e wo ho ede ma obi a wasini dan na wadru eye inchansen eso ebo say wo ho edema wo so wo betwa wadwuma ni yopo enkonko pe ye inchansen am fie mienu miensa eche obewu na kala no asesa na edan no so epa no nkro ne ba wo mo de wo mo ndi wo mo dwuma esa enti no hwehwe ni true fees eche akwa no mbebo dan so emfa ema loan master so aba e de ama government workers so we aban edwuma ye ni cheche ni ye wo post ni asere ni den so sika fa controller na affordability nkwado o interest rate no wo form say won susu betimi enye sika ni bi na project a eda wonim no dwumedi no won susu betimi enye sika e de akwakọ edi no pepe pem na ye di etie no midin e de ekwe sika padase ne ye besane hia the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no munyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mo ye too much na me so me ye am fire too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.